Tata ki te kotahi o ia tokorima tāngata ka pāngia e te kanorau āroro. Arā, he rereke te tukanga o te ako, o te whakaaro me ngā wheako i te ao. A rātou te tiro ki ngā watanga katoa te ao alunga arotu o wao. He rereke, engari e a tāua. Huri noa i Aotearoa kei te ako ngā whānau i enei āhuatanga rereke. Ka whai tēnei pakipūmeka i ngā whānau e toru e mauana i ngā momo rerekētanga āhinengaro, pērā i te hōkai nukurangi i te aro reretini me te takiwātanga. Ko ia tamanui te rā, ka rongo mātou i ngā hihiri o tōna āhua. Like there's just something special about her and these connections that she makes with people. Me momo mana tēnei, engari me mohi o te tangata i te mana i roto i a mātou anō. Ko keri o pai tēnei, nānai āwhina ki te waihanga i ngā whakamauritanga āture mō ngā kupu e pāna ki te kanorau āroro, mā te tirohanga Māori. Neurodiversity ki au ko te kanorau āroro. Te kanorau ara e tini e mano ngā momo. E rereke ki tēnā ki tēnā. Tēnā iwi, tēnā apu ki tēnā tangata. Koe toinga. Ko re rehua tēnei ko autumn tōku ingoa. He hato pepea. Ko maunga ke te maunga. Ko watemata te moana. Ko orākei te marae. Ko mahi ke te rangi me te kawa ngā waka. Toru. Mai. Iaia e pēpi ana. I wā noiho. Ngā marama, e ai ki te tākuta i pāngia i aia i te hōkai nukurangi, arā ko te cerebral palsy tērā. E whangaia e au i aia rua te kaumatahi oku, he pēpi māua e rangi i tuputahi māua. Ko ia tōku toka, tū moana. Ahakoa ngā pire nuku. Me he mea ka kite au i aia, ai. Ka tau tōku wairua. Ko ngā mea katoa e te pāke e tēnei māuiwi, e te pirangi rātou ki te mai teitei te whakaputa i a i anō mai roto i tana mai. Koetei e te pirangi te rapu mai. Nui ngā uara i ei pai. Koera i a ua wakaroa ki ai tērā pēr te, koera te kupu ei rapu atu māk, hōkai nukurangi te unga nei. Kia ora, ko Vanessa hau, he kaipupuri aro tini a hau. He mokopuna hoki tēnei o Māui. Kia ora rā. Ahakoa ka kitea ētahi āhuatanga i te wā o te tamarikitanga. He uaua ake ētahi atu te kite. Mō ngā taumaha, he uaua ki te kite i te aro reretini. I nā rā ko ngā wāhine, tainoa ki te wā ka mārama ki tērā āhuatanga. Tai atu au ki taku GP. I noho raru au I roto I tērā hui. And it was later in 2022 I was cleared with the diagnosis. Haere au I te paku mohi o ngā āhuatanga o tēnei mea te ADHD. I rongo au I tēnei kupu I au e kuraina ki te kura, engari kare au I tēnō mārama ki te ao. Ki au nei he āhuatanga Māori. And then, ka oma Nui ngā ua, tērā ngā whakaora ki au, hai, aro, bere. Tini, ara, ko tana, aro, ka rerere ki ngā tini kaupapa. Reira me rapu atu I te painga, e a te ua. E hara tēnei te whakataitai e hoa mā. He kaupapa ngā hau, he kaupapa whakanui tēnei. Nō reira, me huri tā mātou tirohanga ki tētahi wāhi ngā hau. Kia pai ake te wairua I wainganui I a tātou I roto I tō tātou puna tapu. And then go. I au e tipu ki te ao pakeke, I rongo au I etahi uauatanga I roto I au anō. Learning tēnei me te ako I te ADHD, I was able to be tau with what I thought was distressing for others to be comfortable around. Taku whānau, oh man, they just thought I was being mangere and just choosing all of these different things to have a reason for why I was so full on. You better stop entertaining that behaviour, Aniwa.
Warengo. Warengo. O mai? O mai? Nā tēnā tātou ko liwaipoa hau. Nā ko warenga tēnei, he ira no tua, he tamari ki, he tamari ti takiwātanga. Tōna anō takiwā. His, her, their own time and space. E hara te takiwātanga i te hononga kore kao. Engari he hononga mā ngā ara rereke, mā ngā nekehanga, mā te titiro kanohi ki te kanohi, mā te manawataki me te oro. Ie ona tirohanga anō hoki ki te ao whānui, men he nui ngā piki me ngā heke ki ona kare aroto. Engari he uaua tōna whea ko ki roto i te ao nei. Ka hoha ia, ka puta ia ki waho ki te tai ao. Wai, moana, ngā rākau, ne pipi. Ko tana atua Māori ko papatua nuku. Yeah. Okay. I te wāhi I oho ia, e mamai ana o nā uaua katoa. And I te wāhi whakaaro ai I tērā, e pauri ana au. Literally just getting up off her pillow. It just makes me realise my life actually isn't that hard. I can get out of bed and not feel any mamai. Her resilience is just what's like astonishing for me. Oh, kia ora. Come on in. Kia ora, Rere. So, Rere is one of our tangata, one of our tamariki mokopuna who comes for her miri-miris weekly. She absolutely loves this space. Just going to bring your arms out to the side, Rere. You're okay. You know, it's not rushed, it's care, it's careful. We definitely notice a difference from when Rere comes in and to when she leaves each session. It's just like a breakaway, eh, Biggie? O mai, o mai. O mai. O mai. Kaua. Kei te whakawhanake tonu matai, ki tērā ao ona, me pēhea tātou I tautoko I aia, ko ngā uauatanga ki au. Ska noho takitahi nei, ki tōna taha. Ai, pupu. E te waka ki te koe I ngā tamaiti rereke, pēnei a wawais, me mana wanui, me whai whakaaro, kia tika o whakaaro, he e tamaiti noa. Ka pai koutou, whakapai tō wahi, and then ponitaka vibes, circling up. Me pono aku kōrero, e hara tērā I te wahi ako mā mātou ngā Māori. Noho ki te akomanga, noho ngū, noho tika, whakarongo ki tētahi mea, te nuinga o ngā mahi o ngā tamariki ki ngā kura, he structure o te kura auraki. Kei reira te taumata, kei reira te whaanga, me tutu ki koe. Ki au nei, kua waihanga au I tētahi momo aro mata wai mā te tauira e kōwhiri, te mana nui ki a rātou. Me, panoni te ahuatanga o ngā akomanga. E kōrero, he nuinga o ngā tangata ki au, e tino wai Māori ana a Rere hua, ngā taku whāngai aia. E rangi, ko tōku whakautu, ka hore e wai Māori ana a hau ki aia. E taku hia mō warings, ka tū ia o te manu kōrero, ka tū ia tōna wā ki wainga nui o mātou whānau ki te matatini, ka mahi haka, ka mahi waiata, ka tū hei rangatira mo tō mātou iwi, e koena aku wawata. Kupu huna o tēnei āhuatanga me ki, ko te whakaro Māori. Haere ki te rangahau, whakarongo ki ngā tohu tai ao, ki ngā whānau, o tira ki a koe anō
ki au nei he taonga e nei āhuatanga. Ai he momo ahau me e nei momo āhuatanga I roto I te tangata. Engari he ātāhua hoki tērā āhuatanga. E taonga nui te rere ke eka, celebrate diversity. Ako te momo, hainga kei rere, e ua kei rere. Ore, e te koroma te tangata. A koa aro rere tini, pai takiwātanga, nei ngā pai.